ikipe ya Arsenal iri hafi kurangiza amasezerano ya rutahizamu ukina ku mpande Noni Madueke ku kiguzi cya $52 z'amapawundi. Uyu mukinnyi w'imyaka 22 wakiniraga ikipe ya Chelsea da Blues mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amaklebe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu yahise ahabwa uruhushya rwo kuva mu ikipe mbere yo bakina final kugira ngo ajye gukora ibizamini by'ubuzima mbere yo gusinyira Arsenal. Nubwo Arsenal yifuza kumwibikaho nk'imbaraga nshya mu busatirizi bwayo cyane cyane ku mpande, abafana benshi ba Arsenal bagaragaje impungenge ku mbuga nkoranyambaga bibaza ku musaruro muke wa Noni Madueke yatanze muri Chelsea da Blues. Muri Chelsea da Blues, Noni Madueke yakinnye imikino 37 atsinda ibitego 7 gusa mu gihe cy'imyaka 2 ayimazemo. Gusa bamwe mu basesenguzi bavuga ko impamvu Arsenal mwifuza ari ubuhanga bwe bwo kwihuta, imikinire ye ku mpande y'igifasha ikipe ndetse n'imyaka imwemerera kuzakina igihe kirekire. Umutoza Arteta arifuza umukinnyi ushobora guhangana ku mwanya wo ku mpande n'abakinnyi barimo nka Martinelli cyangwa Saka. Rero ngo Noni Madueke yitezweho kuzana irindi janisha ry'ubuhanga no kwagura uburyo Arsenal yatsindagamo. Iki gitekerezo cya Arsenal cyo kugura Noni Madueke cyateje impaka zabuze gica mu bafana ku mbuga nkoranyambaga, nkuko Sky Sport yabitangaje mu matora yakozwe n'abagera ku 3,000 abagera kuri 70% bavuze ko Noni Madueke atari amahitamo meza kuri Arsenal. Biranashimangirwa no ko ari bamwe batangiye kugenda mu mihanda n'ibyapa binini basaba ko Arsenal ihagarika iyo transfer yo kumugura. Impamvu nyamukuru iri gutera umujinya n'amakenga mu bafana ba Arsenal ni uko Arsenal yongeye kujya guhaha muri Chelsea da Blues. Noni Madueke aramutse ageze muri Arsenal kuri Emirates Stadium, uyu yabaye umukinnyi wa 7 mu gihe cy'imyaka 6 uvuye muri Chelsea da Blues yerekeza muri Arsenal. Abo bakinnyi bavuye muri Chelsea da Blues berekeza muri Arsenal barimo nka David Luiz, William Gallas, Lassana Diarra, Peter Cech ndetse na Raheem Sterling. Aba bose bagaragaje umusaruro muke nyuma kuva muri Chelsea da Blues, bigatuma abafana b'ikipe ya Arsenal batizera ko Noni Madueke nawe azitwara neza kurusha abamubanjirije. Nubwo ari abakinnyi nka Kai Havertz baje bagatanga icyizere, kugeza ubu nawe aracyagibwaho impaka nyinshi cyane cyane kubera $60 z'amapawundi bamutanze bamugura mu mwaka wa 2023. Ubu noneho Arsenal yiteguye kwishyura $52 z'amapawundi kuri Noni Madueke mu gihe Chelsea da Blues yamuguze $29 gusa z'amapawundi avuye muri PSV Eindhoven mu mwaka wa 2023. Ibi bivuze ko Chelsea da Blues igiye kunguka hafi $23 z'amapawundi mu mwaka umwe gusa. Ibintu byateje impaka mu bafana ba Arsenal bavuga ko Arsenal ikomeje guhombera mu masezerano n'ubucuruzi ikorana na Chelsea da Blues butatekerezwaho neza. Nubwo Noni Madueke afite imana idasanzwe, igitutu cyo kwitwara neza imbere y'abafana batamushyigikiye bishobora kuzamugora nk'uko byagenze kuri bagenzi be. Kwishyura $52 z'amapawundi ku mukino usanzwe ukina ku ruhande rumwe na Bukayo Saka, ibi ngibi byateje impaka zikomeye mu bafana ba Arsenal. Kuva yagera muri Chelsea da Blues, Noni Madueke nigeze atanga umusaruro udasanzwe. Mu mwaka ushize wa shampiyona yatsinze ibitego 7 gusa mu mikino 32 ya English Premier League yakinnye, atanga ibivamo ibitego 3. Yatangiye neza atsinda hat-trick umukino wavuze yakinnye na Chelsea da Blues. Chelsea da Blues kayitsinda ibitego 6-2 gusa ntiyabasha gukomerezaho. Imibare y'ibitego yari itezweho gutsinda igaragaza ko yarakwiye gutsinda ibitego by'ibira ku kigero cy'9.36, bivuze ko ubushobozi bwo gutsinda yarabufite, ariko kurangiriza neza mu izamu byari ikibazo. Ese ubundi $52 z'amapawundi zirakwiye ku mukino usanzwe gutyo? Ni ikibazo gikomeye abafana b'ikipe ya Arsenal bakibaza. Gusa ubuyobozi bw'ikipe bwo bwemeza ko ari umusore wujuje ibyo bakeneye byose ushobora gusimbura Bukayo Saka. Noni Madueke yatsinze ibitego 7 mu mikino 32 yakinnye, gusa akaba yari yitezweho gutsinda byibura ku kigero cy'9.36. Ibi bivuze ko yawushaka ibitego hafi 3 byari byabazwe hashingiye ku buryo bwiza yagiye abona imbere y'izamu. Ku mukino usanzwe asatira, ibi bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko ari umukinnyi usanzwe. Gusa abasesenguzi bashimangira ko kuri ko mu kibuga iteka kuba gutandukanye n'ibintu biba byarateganyijwe aho kuba ikibazo cy'ubushobozi buke bw'umukinnyi. Koko rero uyu mwaka ushize niwe wa mbere mu buzima bwa Noni Madueke atageze ku bipimo by'ibitego byari byamuteganyirijwe. Mbere yaho yagiye arenze ibyo yari yateganyirijwe, agaragaza ko afite ubushobozi bwo gutsinda n'ibitego bigoye. Ibi nibyo byakurura Arsenal maze basanga kumuzana mu ikipe ifite gahunda nziza n'umutoza nka Arteta bishobora kumuzamurira urwego akaba umukinnyi udasanzwe. Nubwo ari abakibaza ku musaruro wa nyuma no kuvuga gutsinda igitego, Arsenal ifite icyizere ko Noni Madueke ashobora kongera gusubira ku bipimo bisanzwe, bityo akazatanga byinshi mu gihe kiri imbere. Mu mwaka ushize w'imikino wa English Premier League, Noni Madueke yari mu bakinnyi 15 ba mbere bafite ibitego batsinze badahanye amakosa wenda nka penalty ndetse n'imipira myinshi yavuyemo ibitego yatanze. Yari kandi mu bakinnyi 10 ba mbere bateye amashoti menshi yerekeza mu izamu mu mukino umwe. Ikirenze ibyo ngibyo yanasitwe ku mwanya wa 5 mu bakinnyi bakoze ku mupira inshuro nyinshi mu rubuga rw'amahina rw'ikipe babaga bakina nayo. Iyi mibare igaragaza ko nubwo ibitego cyangwa assist atari byinshi, ari umukinnyi uhora uteza ibibazo wa myugariro, asatira cyane, yinjira mu rubuga rw'amahina kenshi, bityo akarekana ko ari umutwaro ku makipe bahanganye. Arsenal rero ibona muri Noni Madueke umukinnyi ushobora guhindura imikino ya Arsenal ikajya ibona ibitego, ndetse batanatsinda wenda akanatanga imipira ivamo ibitego. Benshi bati Arsenal igiye gutanga miliyoni zirenga 50 kuri Noni Madueke ngabo umusimbura wa Bukayo Saka. Ubusanzwe ubundi Noni Madueke amenyerewe cyane ku ruhande rw'iburyo, aho Saka amaze kuba igihanganye kitajigajiga mu ikipe ya Arteta. N'umwana w'ikipe ufite ubushobozi n'ubuhanga buhanitse, kandi umufana wese wa Arsenal azi ko Saka ari nk'urutirigongo rw'imbaraga z'ikipe. Ariko se gutanga miliyoni zirenga 50 z'amapawundi kuri Noni Madueke no kugira ngo ajye asimbura gusa Saka? Biragoye kubyemeza cyane ko Arsenal ifite Ethan Nwaneri, umusore w'igitangaza arimo gutegura uko yazamuka mu ikipe nkuru. Umwanya wa Noni Madueke ushobora kuboneka gusa mu gihe Leandro Trossard yabagurishijwe nk'uko amakuru abivuga. Noni Madueke azaba ashobora gukina ku mpande zombi.
akaba yanakinishwa mu gihe Bukayo Saka yaba atameze neza, wenda akibasirwa n'imvune nk'uko yarangije nawe umwaka ushize kubera imvune y'akagombambara. Ku ruhande rw'ibumoso azahangana na Gabriel Martinelli, bituma Arsenal igira amahitamo menshi kandi ikomere mu busatirizi. Ibi byose bigaragaza ko Noni Madueke atari transfer isanzwe, ni umukino udasanzwe ushobora gufasha Arteta guhindura umukino ku munota wari wo wose. Nibisanzwe ko abafana ba Arsenal bumva batanyuzwe no kubona ikipe yabisinyisha Noni Madueke, cyane cyane mu gihe ikipe yahoze ihuzwa na barutayizamu bafite izina rikomeye nka Rodrigo Goes wa Real Madrid. Ugereranyije Rodrigo Goes na Noni Madueke si umukinnyi mwiza yakinye ku ruhande rw'ibumoso, ndetse ibyo yakoze akina ku ruhande rw'ibumoso muri Chelsea da Blues biracyatera impaka. Mu mikino yakinnye aca ku ruhande rw'ibumoso mu byumweru bya nyuma bya shampiyona y'Ubwongereza, Noni Madueke nta gitego yatsinze cyangwa ngo atange assist, gusa yagaragaje urwego ruri hejuru mu byo yakinagamo, cyane cyane mu mikino myinshi yari mwiza ariko ntabigaragaze mu mibare. Urugero rwumvikanisha neza iyi ngingo ni umukino Chelsea da Blues yatsinzemo Everton igitego kimwe ku busa muri Mata y'uyu mwaka, aho Jordan Pickford yatewe ibibazo byinshi cyane n'uburyo Noni Madueke yinjiraga mu rugo rw'amahirwe. Mu cyumweru cyakurikiyeho mu mukino batsinzemo Liverpool ibitego 3-1, Noni Madueke yongera umuvuduko no gusatira ku ruhande rwe ku buryo Arne Slot, umutoza wa Liverpool, yavuze ko uburyo yanyuraga mu bakinnyi be ngo bwamutangaje. Nubwo nta bitego cyangwa assist nyinshi yatanze ari gukina kuri uwo mwanya, Noni Madueke yagaragaje ko afite ubushobozi bwo guhindura umukino, ibituma Arsenal ishobora kuzamubyaza umusaruro mu gihe bamugira icyizere, ndetse Arteta akamuhata imyitozo ihagije. Nubwo atamenyerewe cyane ku ruhande rw'ibumoso, Noni Madueke aherutse gukina kuri uwo mwanya mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Thomas Tuchel mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi kiza mu mwaka wa 2026, umukino batsinzemo Andorra mu kwezi gushize. Muri uwo mukino Noni Madueke ni umwe mu bakinnyi bagerageje kugaragaza urwego ruri hejuru, ndetse yigaragaza nk'umukinnyi ufite umuvuduko n'ubushobozi bwo kwinjira mu rubuga rw'amahina yihuse. Ariko se ibyo birahagije ngo ahabwe umwanya uhagije ku ruhande rw'ibumoso muri Arsenal? Biracyakemangwa. Uretse imikino ibiri ya nyuma yakiniye muri Chelsea da Blues, Noni Madueke yakinaga hafi buri gihe ku ruhande rw'iburyo. Mu gihe cye muri PSV Eindhoven mbere yo kwerekeza muri Chelsea da Blues niho yakinaga, ndetse no muri Chelsea da Blues munsi y'10% by'iminota yakiniye muri English Premier League yabaga akina ku ruhande rw'ibumoso. Ibi bivuze ko nubwo Arsenal ishobora kumugerageza kuri urwo ruhande, kuvuga ko azasimbura Trossard cyangwa Martinelli ku ruhande rw'ibumoso biracyashidikanywaho, aho kuba igisubizo gihamye. Umusaruro we ugaragara yakinishijwe ku ruhande rw'iburyo, aho statistiques zigaragaza ko ari hagira impinduka zigaragara mu mukino. Nubwo Noni Madueke yagaragaje impano idasanzwe mu mikinire ye, hari impungenge bamwe mu bafana ba Arsenal bafite ku bijyanye n'umurava n'imyitwarire mu kibuga ndetse no mu myitozo. Umutoza wa Chelsea da Blues wamutoje umwaka ushize ndetse uri no kumutoza mu gikombe cy'isi cy'amaklube Enzo Maresca, uyu yahaye abakunzi ba Arsenal icyizere ko Noni Madueke akora imyitozo uko bikwiye, kandi akaba ari umukinnyi ukina ku mpande wabanje mu kibuga mu mikino myinshi kurusha abandi muri Chelsea da Blues muri uyu mwaka wa 2024-2025. Gusa nubwo yavuze ibyo, ntabwo yibagisha abantu ibyo yavuze mu kuboza ku mwaka washize. Yaragize ati Noni Madueke ashoboye byinshi kurusha ibyo tubona akora, agomba gusobanukirwa ko agomba kwitoza neza buri munsi. Ibi byakurikiwe no kwicazwa ku ntebe y'abasimbura mu mukino bakinnye na Fulham. Naramuka yerekeje muri Arsenal, Noni Madueke azaba agomba kwerekana ko yavanye isomo muri ibyo byose. Abafana b'ikipe bazaba biteze kureba niba koko uyu mukinnyi afite ubushake bwo gukorana umurava n'ikinyabupfura mu ikipe yabo, cyane cyane muri gahunda y'ikipe izwiho yo gushyiramo imbaraga, guhatana no gukorera hamwe nk'ikipe imwe ya Arteta tuzi. Amagambo ya Enzo Maresca n'intonganya zagaragaye hagati ya Noni Madueke na mugenzi we Nicholas Jackson ku mukino bakinnye na Everton, iyo byateje urunturuntu n'ibitekerezo bitandukanye. Hari n'abandi bamuzi neza bagaragaza ishusho itandukanye n'izwi na benshi. Saul Isaacson Hasta, inzobere mu myitozo yihariye n'ubuhanga mu kwigisha tekinike z'umupira, umaze igihe kinini akorana na Noni Madueke kuva akiri muri PSV Eindhoven, yigeze kumuvuga muri aya magambo: ni mentality monster. Yashaka kwivugira ati ni umukinnyi ufite imyumvire nk'inyamaswa. Yakomeje agira ati afite icyerekezo cyiza mu buzima bwe n'umwuga we, kandi yiteguye gukora cyane kugira ngo agere kuri ibyo byifuzo. Ikigaragaza ko Noni Madueke atari umukinnyi usanzwe nuko yafashe icyemezo kigoye ku myaka ya 16 gusa, aho yavuye mu academy ka Tottenham Hotspur akayekiza muri PSV Eindhoven mu Buholande, ashaka gusa gukura mu mikinire ye, ahitamo kugendera ku rwamamare rwo mu Bwongereza kugira ngo ngire amahirwe yo gukina no kwiga byinshi. N'urugendo rudasanzwe rukorwa na benshi mu bana b'Abongereza, cyane cyane ku myaka nk'iyo. Nubwo aramufata nk'umukinnyi wihuta ariko udatanga umusaruro, abamutoje bavuga ko mu mitekerereze yari intwari kandi afite gahunda yo kwamamara. Umutoza umwe wakoranye na Noni Madueke mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abato yavuze amagambo yuzuye icyizere kuri uyu mukinnyi. Yagize ati ni umwana mwiza ufite ubushake bwo gutsinda, yibanda ku bitego kandi yumva inama z'abatoza. Ibyo nibyo byagaragajwe n'abandi bamutoje, harimo na Mauricio Pochettino wabaye umutoza we muri Chelsea. Kuri Mikel Arteta ari icyerekezo kazamugorora akamuhindura umukinnyi yifuza, yaba ku ruhande rw'iburyo akunze gukinira cyangwa mu buryo bushya ku ruhande rw'ibumoso. Gusa ntawabura kuvuga ko miliyoni 50 z'amapawundi ari amafaranga menshi agiye gutangwa ku mukinnyi wateye impungenge abakunzi ba Arsenal bakomeje gushimangira ko Noni Madueke ari umukinnyi usanzwe ugereranyije n'aba Arsenal isanganywe ku mpande. Ku myaka 23 hari byinshi agishobora kugeraho no gutanga igihe yahabwa icyizere n'imyitozo ihagije. Abafana baracyafite impungenge, ariko nanone bamwitezeho byinshi. Ashobora kutazahita atanga umusaruro byihuse mu kipe ya Arsenal, ariko nanone ashobora kuba igisubizo kiramye ku bibazo Arsenal imaranye igihe. Arsenal n'abafana bayo bashobora kuba bari mu nzira yo kubona impano itarizwi na buri wese. Igihe niyo mucamanza, reka tutegeze turebe nimba uyu musore w'umwongereza azerekeza mu kipe ya Arsenal nubwo abakunzi bayo batamwishimiye. Bye, njye mvaga kuri micro na Bonera bayo. Wakoze kunyumva, dusubire dukumburanye.